دوستو هەواڵێت هێژە دەماوە خۆش بە هەیویدێکی ڕەوشاوە باش بە. ڕێخستنە خاپۆچی تەفگەرە خاپۆچی بەردەوام دکە پلانên ku ji xwe re danîye, planên ku dewleta Tirk jê re danîye, planên ku dewleta Kûr wa eşkere a resmî û a fermî û a veşartî, planên ku ji vê rêxistina hanê re danîye, roj bi roj ev plan pêş dikeve. Lê dijî vê planê hanê pêla netewperweriyê jî pêş dikeve, pêla rexnegirî jî pêş dikeve. Planên dewleta Tirk ku di rêya PKK de dixwazin li ser civaka Kurd were ferzkirin, dê têk biçe. Dewleta Tirk hewldanê xwe kir bi komkujî, bi asîmîlasyon, bi inkarê, bi hemû tiştî. Kurda qir bike, koka Kurda bîne, Kurda tê xebin gorî, gelê Kurd tune bi hesêbe, lê nebû. Kesayetiyên wekî Ehsan Nûrî Paşa, kesayetiyên wekî Haco Axa, kesayetiyên wekî damezrînerê Xweybûnê serê xwe hildan û lê hemberî dewleta Tirk berxwedana serhildana Şêx Seîdê Kal berdewam kir. Serhildana Şêx Seîdê Kal berdewam kirin. Heta roja îro neviyên Şêx Seîdê Kal, neviyên Seîd Riza li hemberî dewleta Tirk a kemalîst a faşîst û li hemberî xapoleşme û tirkleşme û îtleşme û mîtleşmê neviyên Şêx Seîd heta roja îro li ber xwe ditin. Ev berxwedana hanê wê planê dewleta Tirk, planê xapû û hemû kirêgirtiyên dewleta Tirk wê têk bibe. Çima ez vê dibêjim? Binerin li xîtabê rêxistina PKK pir behsa civakê dike. Civaka demokratîk, civaka ekolojîk, civaka nizanim çi, niha divê dema dawî de tiştekî li ser sosyal medya bela bû wekî bû mijara qerf û henek û pêkenokî yanî li ser sosyal medya Kurda ku veguherîna mêr. Veguherîna mêr çi bikîn ji mêrê Kurd yanî wê çawa wî veguherin yanî wî bikin wî bixesînin wê çi bikin ji mêrê Kurd yanî. Berî her kesî bere berê xwe bidin xapû bere herin xapû bixesînin. Bere rêya destavêtina xapû li keçên Kurda dema ku li Şamê bû û dema ev çend mehên ku hatî li vê derê li Ewropa jî ev tişt hebû. Ev finasê geniyê xapû heta li vê derê hewldanî wî hebû. Dema ku li Roma bû, çend meh li Roma bû. Dema çû Kînya jî keça jî bi xwe re bir, kadroyên jin bi xwe re bir yanî. Ji ber çi bi xwe re bir? Ji ber ku apo yanî qaş û mafê jinê û wekheviya jinê diparêz tiştekî wilo tune yanî. Lê hingî xapû di vî warê hanê de zilamekî ketî bû. Xwe nedigirt û xwe mehrûm jî nedikir, rêxistin jî jê re peyda dikir. Ev yanî tiştên alavên ku têkevin xizmeta wî, gelek kes kadroyên jin ê di wê qonaxa ku dema ku apo li Şamê bû, dema apo li Roma bû, dema xapû li Kînya bû, gelek jinên Kurda, kadroyên rêxistina PKK ê şahidên rewşa xapû bûn. Heta gelek kadroyên mêr rewşa xapû baş dizanin. Ew Nilûfer Koç wê çaxê di nava rêveberiya PKK de bû baş dizane rewşa xapû û têkiliyê wî bi jinê re çawa bû, bi çi rengî bû. Yanî gelek caran me behs kirî di vê mesela hanê de ku em bixwazin
نێزیکاتیە خاپۆ ji jina Kurd re nas bikin em biçin pirtûka ayetên apû a Selîm Çirûkê deynên alîk. Em biçin pirtûka Murad Dag Delen bixwînin, em biçin pirtûka Necdet Buldan em bixwînin, em ê baş nas bikin vê meselehanê. Niha keçên Kurda, jinên Kurda yanî nikarin, newêrin, fedî dikin, şerm dikin. Her kesekî ku dibin a distê xapor derbas bûye, xapo dest avêtî wî, jiyana wan çêbûye, karê wan çêbûye, malbata wan çêbûye, naxwazin van defterê hanin vekin lê mesele sedî sed, sedî hezar helwesta apo li hemberî jina Kurd gelekî qirêj bû, gelekî istismar bû. Niha jî bi vî mentiqehanê de axive berê xwe didi jinê gotina Adolf Hitler bikartîne, yanî dixe praktîkê ku eger tu dixwazin mêr li dû te bimeşin, jina bikar bîne. Niha jî bi vî mentiqehanê bi mentiqê Hitler ku jin wekî netewe û jinolojiya û nizanim çi û civaka mêr û zihniyeta mêr û veguherîna jina û veguherîna mêra hemû armanc civaka Kurd e. Civaka Kurd, nifşên Kurd PKK li Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava zêdetirî 50,000 ciwanê Kurd jiyana xwe ji dest dan. Di qat, sê qat, çar qatê wan birîndar bûn, bûn gazî, ê distî wî çû, ê nigî wî çû, ê çavê wî çû. Jinên di nava PKK de ê ku dew ji PKK berdan, ê xwe gihandin ji xwe re bizewicin, malbat çê bikin. Ez gelek kadro wan nas dikim, di nava PKK de bûn, mixabin ji jiyanê bêparman, yanî zewicîn jî lê nedkarî zaroka çê bikir. Ê ku nezewicîn, ê ku zewicî, ê ku yanî jiyana wan têk çû. Paşaroja wan têk çû. Sedem sebebê serekeyê stratejî rêxistina PKK. Kî zerer û ziyan da? Civaka Kurd. Niha PKK berê xwe didi civaka Kurd beşekî mezin ji ciwan ji ku enerjiya civakê bin wan têk bir. Beşekî mezin seqet û birîndar kir. Ev ne tiştekî ji rêzeyê, ev ne tiştekî wilo hêsan e. Niha jî hewldanê wan çi ye? Wilo kultura gay û homoseksûel û lêzbiyan di nava civaka Kurd de bikin felsefa civakê bikin tiştekî wilo rawa û normal û qaşok rêxistina PKK demokratîk e. Ez nas dikim û rotînda nas dike. Rotînda ketiyî hepsa PKK ji ber rewşa rotînda ye. Ez dizanim yanî wê çaxa dema ku rotînda dibin işkenceya PKK de bû ji ber rewşa wî ya taybet, em di nava rêxistina PKK de bûn yanî. Mil stranê rotînda guhdar dikir, mil stranên rotînda di civatên rêxistinî de digotin, wê çaxê ez behsa not û çar û not û pênc û not û şeş heya not û hefta ez behsa wê qunaxehanê dikim û min dizanî ku rotînda feqîrê Xwedê di çi rewşê de wê qunaxehanê. Niha roj roja rotînda û kakşar oramar û wekî din e. Kesayetiyên wekî din e vê ku rewşê wanî taybet e. Ez ne li dijî rewşê wan lê ez li dijî ku bibe yanî di civak hemû bike wekî rewşa kakşar oramar yan jî rewşa rotînda. Wilo nabe yanî. PKK dixwaze vê bike. PKK dixwaze hejmara Kurda, zarokê Kurda nemîne. Xweberdayê nava hundirê şaneya sereke a civakê malbat, malbata Kurd xera dike. Çêkiliya navbera jin û mêr de têk dibe. Jina Kurd çi bike, bi çi rengî be, bi çi şêwazî be, devê mêrê xapoçî girêdayî newê re biaxive, newê re rexne bike. Rexne jî bike zilamekî kevneperest e, şûndemayî ye, heval tu li gorî kapîtalîzma modernîte te diaxive, heval tu kevneperest e, tu ne li gorî serokatî û paratîgmeya û manîfîsto û manîpîstoya û manîsîstoya
كو جفا آسروكاتية كو تخوازي جفا كا كرد ولو حلوش سست به بي نافنت بي أخلاق بي نرخين نتواي بي نرخين جواكي بي برنسيبين جواكي بمينة حلوش بحل سيميلا ببه رولا بككي رولا قريج قركرنا نتواي وخوشكرنا في قركرنا نتواي واسيميلاسيونا نتواي رول سر پشتا پککی و پککی وی پولیتیکای قریجو بگمار وی شر تایبت خوشک دکه دموکراتیک مدرنیزم پیشکتن نظام چه بوی منطقی هانی جواکا کرد خراب به تشتی کو دولتا ترک دخواستن هجمانا کردا کیم بکن نها پککی وی مسئله هانی دک وی رولا هانی دلیزه از اجوار نها آخافتنکی بیجم وکی يعني يكتب بهفوق بنافروق او آخافتنا هاني چد بيج في جياني جخور شرف ده حسبينن جيانك ده خزمتا دجمن ده چو قاصر حدبه جيانك بشرفه جيانك بشرفه اف قوتن كي خزمتي دولتا ترك بك خزمتي دجمني قلي كرد بك ديمكي شيء ديمكي بشرفه شرف هاي تنية اف آخافتن نآمنه اف آخافتن آخاپوي دمال شامي بو خاپو دمال شامي بو دوگود كي خزمتا دولتا ترك بك بشرفه اوا آخافتناوي از جواره بفيديو بدنگيوي لهمبري گلي كرد لسر متيوي و آخافتنا هاني بالزلالي دي بيجي ببره كس نبيجي كو اف نراسته و نزانم چه آخافتناوي خاپوچيشي بلاف دكن ولو خوبي دبينن كي دي خزمتا جيانا دي خزمتا دجمن ده جيانا كي بشرفه فرمو وحدار وتماشا جيانا خرا شرف تعسيون جيانا كد خزمتي دجمن ده تكاس بالرحتيبه جيانا كد بشرفه وتماشكر وجهدار كر وديد خاپو بچ بيواني بچ ميزاني دما كل لشامي بو چدگود جسر كسن كو خزمتا دجمن دك دما هات گرتن گوتنا ويا يكمين چبو از دخوازم خزمتا دولتا ترك بكم از دخوازم خزمتا دولتا ترك بكم حتى روجا ايرو جدما كو دفروكي دبو وحتى روجا ايرو آبو خزمتين مزني استراتيجي اي ديرو كي ايكو مصطفى كمال اتاتورك نتكاري بك ايكو اسمت انونو نكاري بك ايكو اسكي بيجم اف سرو كومارين كو بالسر تركيا ده درباس بونه سر حتى دما سليمان دميرل حتى دما رجب طيب اردوغان نتكاري بك خابو في خزمتا هاني جه دولتا ترك كر و هينا جي دك دولتا ترك خوشك دك كماليزمي خوشك دك دبيجه مصطفى كمال اتاتورك ندج بني كردايه دستي مصطفى كمال اتاتورك جو خوينا كردا دشو جو خوينا سركردين كردا دشو خاپو في رولهاني دليزه ديمكي خاپو لغوري گوتنا خاپو كو گهدار كر چيه مرچنا وي ليبك ايكو حق واسه خزمتا دجمن دك دي اف جنوتو نهاده وحتى روجا ايرو حق واسه صال خزمتا دجمن دك دمال شامي بوجي خزمتا دجمن دكر خزمتا رجيم حافظ اسد دكر دمال شامي بو خزمتا رجيم اسلامي ايران جي دكر ولو بقدر وبقيمه دا جمهورية إسلامية إيراني بقولوا بفي جملة بفي بانجي بفي هفوكي
خطاب جمهورية إسلامية إيران که دماغو لشامي بو خاپو ونفجرن أرشيفا سرخبون ونفجرن أرشيفا PKK ونفجرن أرشيفا دنگي كردستان وني بحزارة مقالة وبلغة وداخوانية آبو كو اف قوتنا من تكزدك اللي جوارنا لازمه يعني بلكي حمو کس نلی کولینر حمو کس ناچ و نکوله لارشیفا سرخبون لارشیفا کووار و روشنامه PKK ننره دبیجن مجیه کردا د چاوی واندهی فرمو تماشا بکن آپو بلچه شیوازی خطاب جمهوریه اسلامیه ایرانی دیگه چاوا بانگاجیر دشینه چاوا جمهوریه اسلامیه ایرانی آقریش کجر دجمنی گلی کرد خوشک دیگه تماشا کن وهدار بکن ام ناخذن جمهورية إسلامي تنگ بكن قالك دجمني إيران دخازن تنگ بكن لكن إيران جي باش تزاربه كي قالي كنت براتكي دوستايا دخازيه اگر بخوازه دجمانتیه بکه کارا خورد بکه اما ناکه ام بالتاريخي بچاندي بجغرافي برنيز كهفن لازم ام فين هاج هبرا بقواتكن از باورم بضام مناسبات جاجنا قربانه سروكي ايراني جي لسر قالي كنت قاوة كباش ما فينا دوات دامي تنگ دا لسر براتيه و اتفاقا كانو بمشينا هم جبوي قالي كردستان روجالات و هم جبوي سروكي جمهورية إسلامي راجي جازي وانجان بيروز دكرو سركبتنش دغازن وتماشا كر وقهدار كر جده في خابو بچه شیوازی پسن و خطاب و آخافتن و بانگ جلی رژیما تروریست بید کوان رژیما تروریست ایرانی و ناوی ویده که کومارا اسلامیه جمهوریت اسلامی کومارا اسلامیه ایرانی باشه خدمت حافظ اسد کرکو داگر کری کردستانی خدمت رژیم خامنه‌ای و خمینی و رژیم ایرانی در روزنامه الحیات دهیه مبرشی اف بلگه بلاف کری و اف بلگه الجمنی ایک و دخوازه باوی قازیمازی و باوی گجومشو و اوی کو لسر سوشیال میدیا در دکفن و دبه هوشنگ ایریشی سروکاتیه دیگه از دکارم وی بلگه آهانه ريبورتاج روزنامه الحياة كوهينا آبول شامي بو 1900 ونوتو حشتا استيخم چاوي وان كو خاپو دبيجه چيكليه مب صدام حسين رهنا قالك بلغو ارشيفن جوين ورونشتنين كدنا برا سركردية PKK واستخبارات عراقي او مبرشی بلاف کردن از ایکو بخواست از دیسا جوار بشینم برای لی بنرن بالروج بالساعات جوین ایوانی کو چه دبون و خزمتا کو PKK يعني ريخصنا PKK تفقرا خابوچی رژیم صدام حسین رکر صدام حسین وی چاغی داگر کری حریما کردستانی بو کو ویداوی بو حریمکی فدر حتی روژا ایرو PKK خدمتا هر 4 داگر کرین کردستانی کر و خاپو دبیجه خاپو وی جیانا هانی شخور شرف ده حسبینه جیانا ویا رحت آل شامه شخور شرفه کی ده حسبینه ده خدمتا حافظه ستا قواسه سال گلی کرد انرژیا گلی کرد کدا گلی کرد خدمتا حافظه ست و ویداویه بأمر آبو بتعليمات آبو انتقربوينا قسده ومظلوم عبدي وإلهام أحمد وبيادة اف
پێیواژۆیا تەسلیم بووینێ ئەنتەگرە بووینێ لە ڕۆژاوای کوردستانê چێبوو هێنێک ئاگاهێکی هاشتن me ez hîna jê yanî ez bi ewle nebûme yanî ez bi ewle nebûme hinek agahî tê ji mir tê gotin ku heta guman li ser mirina Salih Muslim heyî tevî ku Salih Muslim net Islam bû hinek guman hene li ser mirina Salih Muslim agahî gihaştin me ez niha behsa wan nakim behsa van agahiyê han ez ê ji demêrê bihêjim normal e PKK hevalê xwe kuştiye yanî ez ê vê jî bêjim gelê me dibê vê meselahanê zane be yanî gelê me yê dêrikê vê meselahanê dizane ew kadro jiyan ez wê naz dikim mel Beyrûtê jî hevdû dîtî yanî niha wê kirin ber pirsyara nizanim Qamişlo nizanim çi lê PKK dergîsiyê nîşanlî dergîsî ê jiyan ku ew jî kadrê PKK bû Ferhad Dêrik PKK ew kuşt ev cihê ku danê wekî rişwet cihê danê yanî ez vê dizanim û ez vê dikarim bi nav bikim wekî rişweta PKK ji hevala jiyan re min nedixwest yanî xwe tê xivî warê hanê lê di vî warê û gelek kesên nêzîkî meselê yanî fêm kirine ev çîrok rişweta ku PKK dike yanî karê ku PKK dike wê Ferhadê Dêrikê bikuje wê dergîsiyê jiyan bikuje û jiyan jî wê bike mes'ûlê Qamişloyê muhafizê şaredarê waliyê Qamişloyê PKK rêxistinekî wilo ye meselekî wilo ya Mervê jiyan İsmaîlê nizanim xalê wê ye apê wê çî wê ye reviya ya li Holandayê ya li Almanyayê ez wî jî naz dikim ez zaro bûm dema ku ez nava PKK de di not û di duan not û yekê de wî li derdora dirbêsiyê dît qenc û xweş kir ji nav PKK derket qenc û xweş kir pere jî xwar bir yanî tiştekî baş kir ne tiştekî xerab e çêtir ji Cemîl Bayîk re bi ev diziya hanê ji wan re bimîne ev xerabiya ji wanê re nebabire debere ji nav PKK derkeve û çend qurşa jî ji xwe re emrê xwe li ser vê meselehanê danî ev jî heyî ji bo gelê me nas bike mebesta me rêxistinekî û çawa jêr dibêjin serokê netewî yanî çi eleqa wî bi netewî bûne li dijî dewleta netewî li dijî mafê netewî li dijî civaka netewî li dijî bîr û boçînê netewî li dijî serhildanên netewî hûn wî dikin serokê netewî yanî ev mesela yanî Hiznî Haco çawa devî wî digere ji Xapor bêje serokê netewî çawa devî wî digere ku yekî pesnê Kemalîzmê dide û dixwaze Kurd entegre bibin bi û Kurd ne tenê entegre bin û bibin wekî yanî ez çi bêjim yanî ez nabêjim ev tişt heye Xapo jiyana wî ji berê de heta roja îro di xizmeta dijmin de ye belgeyekî derket ez wê jî dikolim ka çiqey ser nerast çiqey ser rast yanî me pirs kir yanî me re nikaribêje ne rast e me re nikaribêje sedî sed ji rast e lê karê Apo ji wê belgeya hanê a ji daîra şerê taybet derketî karê wî pîstir e xerabtir yanî te kes dike praktîka Xapo li Şamê li Ewropa li Tirkiye rewşa wî ya praktîk ev ê belgeya hanê te kes dike tebrîk û pîrozbahiya daîra şerê taybet hîna ku Xapo wê çaxê hîna biçûk bû di nava nû wî wergirtibû çi nû ji şêst û heşta şêst û niha de kontakta wî bi MHP re ew dibêje û bi mîtê re hebû yanî ew belgeya hanê tiştên ku Apo berê behs kirî te kes dike baş e li gor vê rewşa hanê bavê Qazî Mazî
باوی قازی مازی قلوب بازی کا ورش بر بیجه آپو دبی شروع دکه دبی وبدنگی ویجی بیست جیانا کاد خدمت دجمن د جیانا کی بی شرفه نها کی بی شرفه خاپو یا ایک رخنا لخاپو دکن خاپو یا ایک خاپو تعزی دکن پیشیار رایا گشتی از برسوی جواره دهیل خاپو یکی ولو بو کو پر خبروک ولو دوی خبروک بو يعني انا ايمز از كردكم نفيسكاركم از تشتكي ولو جارنا ولو دبيجم ترى وشمبير تنفيسكارة شما تدبيج خاپو شما تدبيج نزانم چناچن حساب ج خاپو ناخوازن چيرو دجوني ايكو ج گلي كرد كريه ج سركرده يا گلي كرد كريه ج دوزا گلي كرد ناچن حساب جوين ناخواز ناچه حساب ج خاپو ناخوازن کو شروانên Kurda keç û xortê Kurda ê li serê çiya wan kirbû heşayî wan kirbû ker temaşe û guhdar bikin. Ez vat kelîma ji bo gerîlayê me duyme. Her û xeber têne min du gund hate girtin. Ha aşkerek hete gund heftakî du gunda mah vi qes me aliman diye hîn minêk kera نزه حال پاریزه هین مینیک کرا نزه حال پاریزه وقت معلومان دیه هین مینیک کرا نزه حال پاریزه هین مینیک کرا نزه حال پاریزه هین مینیک کرا نزه حال پاریزه کسک جوان خاپوچین کو درتین لسر سوشال میدیا ربک خاپوچی نیف خاپوچی ایکو خوینا خو و قونا خو به خاپوچیا شیرین دکن نابیجن اف چیه اف چه سروکی نونویه چما دف داویج شروان کردا لسری چیاین کردستان تی برچی بریندار جبو آزادیا کردستان شر دکن و آپو لشامی بو آپو وانوکی کراد حسیب کسک ناچ جیر نابیج خاپو هی سروکی نونوی اگر توانا کرد حسیب حشایوان اگر تو دیمکیت سروکی کرای تو خو پیس دکه دبیجه حقا سماوان پرورده کریه حقا سماوان پرورده کریه وکی کرا حشایوان خاپو شروانین خو چکدارین خو وان کرد حسیبه زاروکین کردا کذبا کردا کبچولو چیا کتن راشتن چکه و شر دولتا ترک دکرنوی چاغی خاپو وان کرد حسیبه کس نای بریجی و نها دبی حسابش خاپو ور خوستن چما بوی شیواز اردان نزدیکی شروانین پککی دبه وان کرد حسیبه نویسکاری وان انت طيب تمل بلا دركذا وبحصا خاپو بك بيج خاپو افچبو افچ سروكي نونوي بو لبي قوناوي دچن ولبي پیسکرناوی اف کسین کل سری چیه مان بریندار بون جیانا خواه پر جانه وان همون مرنه دیتن و ندیتن مرن و نمرن بون نیف انسان بون ربک انسان خاپو وان کرده حسیب اف سروک نونویه به ویرنگی نزیکی شروانه خود بود که نزیکی هریما که اوجه هاتیه عرفا ده حسیبه عرفا ابراهیم خلیل و نزانم چه شیوازی نزیکی گله عرفا ده ام دور نچن ام بحثا مردینه نکن ام باشخواه گله روژاوای کردستانی که 3 میلیون کرد هیه خاپو ده 1996 گوت کرد لسوری تنه کردستان لسوری تنه همو کوچبرن امی وان وگرین خاپو به زمان عربی ده پرتوکا ده وی گوتو بو اف دا خویانیه خاپو بو دما که من رخنجی کرم ده ناوار ریقستنه ده بون
خاپۆ کاسێت چاند گوت خودیە مەژیە مشکا ون فێم ناکردن و نزانم چ ئەم کردن خودیە مەژیە مشکا و ئەم هەواڵێن وی و ئەم ئەندامێ رێخستنا وی و ئەم ئەندامێ تەفگەرا وی و خەباتکارێ رێخستنا وی چما کومە ڕەخ نەکرد خاپۆ ئەم کردن خودیە مەژیە مشکا و ئەم فێم ناکردن و ئەو فێم دکرد یعنی خاپۆ عینی وەک vê mesela کورد بێژن پشتی تڕێ کەزی کوڕێ خاپۆیەکی ئەف مالکا حڵا بەحسا gelê Urfalî gelê me yê Urfa gelê me yê Kurd ê welatparêz Urfa hûn qebûl dikin xapo di sala 1996 vê li ser we gotî ev axaftina hanê axaftina apoyê ji dengî wî ji xapocî jî ji bo ku biçekî reklam û propaganda apo bikin tiştî wî kevin her ku tiştî wî kevin belav dikin poxî wî dertê qirêj û gemar û tiştî wî pîst derheqê gelê Kurdê dertê lê temaşe bikin lê guhdar bikin gelê me yê Kurd ê welatparêz li Urfa hûn qebûl dikin serokên newnewî bi vî şêwazî nêzîkî we din dîsa ez bixwe jî ji rohê me hem İbrahim Xalî jî ji rohê te dikeve gelê rohê naxa pir misliman dihesibîn bi nevê İslamiyetê pir tişta jî dibên ez bi vê münasebetê vana tiştekî didibêm we nevê İbrahim Xalî jî xerab kir hûn ne qewmê mislimanin hûn qewmê Nemrûtin var jiyanê hûn têda var xizmetê hûn dikin ji zaliman re ne xizmetê İbrahim Xalîl e nevê we İbrahim Xalîl e lakin hûn bi xwe tayîfeyê Nemrûtin vê zanibin û rojekê jî va hesabê ji we were pirsandine we temaşe kir we guhdar kir wan dike munafık wan dike qewmên Nemrûd taîfeya Nemrûd wan ji tiştê wanî kurdewarî tiştê wanî ji netewayî dişo kî vê xwediyê vê axaftina haneyê serokên newnewî mala min ê serokên newnewî wî wilo dine bixînin wî dine bixînin wî mezin dikin û serokê gelê Kurd û serokê netewî û serokê newnewî serokê newewî ye te eleqeya wî bi netewîbûnê tineyî rêza wî ji vî gelê han re tune rêza wî ji şervanan re tune rêza wî ji serkirdeya Kurda re tune rêza wî ji şehîdên Kurda qurbaniyên Kurda tune rêza wî ji Kemalîzmê re heye rêza wî ji dewlet Baxçelî re heye rêza wî ji mîtleşme û îtleşme û dewleta Tirk re heye xizmetkarê dewleta Tirk û wilo xwe pê dibîne vê jiyana hanê xwe pê dibîne wilo ji xwe şeref dihesêbe rûmet ji xwe dihesêbe xizmeta dijminê gelê Kurd xizmeta dewleta Tirk xizmeta rejîma Îranê xizmeta rejîma Sedam Hüseyn ku dema ku Sedam Hüseyn hebû xizmeta rejîma Hafiz Esed ku dema Hafiz Esed hebû ji xwe re şerefekî mezin dibîne ev şerefa hanê xapo li ser xwe dibêje xapo li ser xapo dibêje ku jiyanekî bi vî rengî jiyanekî bêşeref we nas kir niha xapoyê we serokê we yê newnewî çi ye û meqamê wî û cihê wî di nava şeref û rûmet û kerameta Kurda çi ye ew dibêje ne ez dibêjim dibêje ez xizmeta dewleta Tirk dikim ez berjewendiyê dewleta Tirk û Kemalîzm û Mustefa Kemal Atatürk û hemû tiştê ku hûn nas dikin ew dibêje şirove dike dibêje kesê ku di xizmeta jiyana di xizmeta dewleta Tirk de çi xwe serehet dibêje jiyanekî bêşeref ev ew qas hûn dixwazin li dû vî kesê han bimeşin de bimeşin bavê qazî mazî bavê qulopbazî û gijo mijo ev ê li ser sosyal medya û TikTokê wilo hûn derdikevin û mesele tirimpe dikin û General Mezlûm Ebdî xeta sor e wey zîrt û sed carî zîrt
جنرال مظلوم عبدي جنرال مظلوم عبدي اكو كولتي وخلامتي ج خاپور کر و ايكو پشتگیریا خاپو دکن جميتير وج الدولة هاتر كر خطا سورة طرو خطا سورة جنرال مظلوم عبدي كسك وي رخنا نك ام نتني جنرال از نتني جنرال مظلوم عبدي جنرال السلوكي وي رخنا دكم او كي او شي يعني از وي رخنا نكم يعني او اندام PKK دستی وی دناوا خوینا پیشمرگه پارتی دموکرات دهیه موی بس 1000 جاری گوتی و دستی وی دناوا خوینا حوالی وی اندام PKK هی دما کل اوروپا بو دما لچیه بو و دما کل لروجاوای کردستانی بو ولا ناخذا دنجي نبيزم مظلوم عبدي دنجز نبيزم ابوي تهديدك دفتري فك ام حمو دفتري وي يعني جي هناك دفتري ويلي جنب جي هنا يعني اعتراف بكن ليبورينا خوش قال كرد بخازن خابوجي ومظلوم عبدي جي وشخاف جيجو مجو وطروفرو وبافي دوقو وبافي بوقو وبافي قازيمازي قلوبازي نشتغلنا ون تشتكي نزان هاي وش مسألة تنية ون شخرونين قرتية خو بكن وشاباشي وتليليا بكن وآب ليه هل هو سكينة تواي ون خوشك فككيجي فهمنا خوزياج مالا خودير وديروكا فككي خوزياج مالا خودير وبشكي برتوكي آبوشي بخوندان نافجي تنقون تخينيجي ون فهمناك لفرستيم داوية فهم جاري حتى هم جاري كيدن نوا خير وخوشية ده بمين